že by u Verbaše robelo centralne pošorenie za prerobok odrutných vodoch potrebné odredzené količojstvo vody. Zo výbudovu kanalizacійного kolektoru, ktorý povezuje Kulu i Verbas, bude obezpečene minimalne količestvo vodi za jeho robotu. Radovi na izgradnji kolektora između Vrbasa i Kule su završeni, tako da su se stekli uslovi za obezbeđivanje minimalne količine otpadnih voda za rad centralnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Finansijer je Ministarstvo zaštite životne sredine i poljoprivrede, a korisnici ovog projekta će biti žitelji, odnosno građani opština Vrbas i Kula. Za okončovanje robotov vidvojeni 106 milioni dinari. Jak vyznačil člen jedinki za primenjovanje projektu vybudovi centralnog pošorenja za opštini Verbas i Kula, Milenko Radovanov, roboti oblapjaju vybudov kolo 2600 meteri kolektoru i 2 stanjici, kotri omožljivlja za zberovanje i transport odrutnih vodov zo Skuli do kolektoru u Verbaše, ktorý ih dalje bude transportovac do centralnog pošorenja.